Guys, good morning. Happy Sunday everyone. Dayon na ako'y pasalamatan karon kay na po'y fakins nga niabot. Salamat kayo Lord. Dayon March 25 na akong birthday. Gikan ni Kuan ni Carlos Francisco, Metro Maynila, Sampaloc, Barangay 153, Sampaloc, Maynila. Oh. So ato nang abri, ha? No, gikan ko ni Simba. Shout out di wala yung mga basketball. Ito ani siyang abrehan. Na tayo blade ha. Na high-tech na ang ato ang panagat. Kaya kato na nga isuwa di siya blade. Nakalanrakas taloy. Kusog yung sounds guys. Kasi mga community guidelines na po. Kaya grabe na ba ang sementa maka okay. No, gikan ni Sir Francesco from Metro Maynila, Sir Carlos. Ito kay tabang na talagang dami uy, tabang unsa ni no, tabang Sir Francisco, I love you sir. Tabang sir. Hello, ka-cute. Ayaw ko na. Sir Carlos, ay, natagak ang blade. Toblaron. Mahambog di ko ani ron. Di ka rin kawas. Kaya rin USA. Hala ka ni. Dili ni baligya ha. Bawal. Napay anak. Kaw. Kang Carlos ni Sir Carlos. Na ay coffee mati kana. Ay, dala ni. Coffee Nianes Coffee Goldie. Nakadagan ani sir. Uy, lagi ka ni sa abroad man. Tanaw ay lotioners. Hala ka humut. Ginoo ko. Hala. Taga kalit lang. Humut kay lotion. Sir Carlo, Nibia baya ni sir ay mahalon baya po mong gipalit. Katuro untang bratuhon. Okay ra untang bratuhon man. Muta po eh. Lahat yun kung pagkupano. Masig. Wala, humusta. Napay chocolate. Sir Carlos, I love you. May kape si mama. Na-i-coffee Na-i-chocolate. Salamat Sir Carlos. No? Kani? God bless you. More blessings. Wish you all the best. Thank you kay sir. Happy na kay kuani sir. Mauna ni akong birthday gift na. I love you. I love you sir.